Talofa atu malolo soifua. Talofa atu le tatou mafutanga ia ale ngata fo ilea. Talofa atu fo i pea whai o e mafuta mai so se tafo le lalulangi o lo e mafuta mai ai. Talofa atu i le nei fo i tai au i le alofa ma le agalelei o le tatou tapa au sili tai mai loutou soifua ma loo nei ola. E le amatanga o whea mga aluenga o nei vaiaso ia e whamai isi e whahi o le vaiaso. Ia le leo amata tatou vaiaso. E ala le tatou wo le fionga pa ia le atua. Ia ma au mai se me ta pena ai le tatou whainga malanga. E le ngata la o le vaiaso. Au tausanga. Ia lava tatou te ia i le amatanga o nei tausanga. Ia vi ia le atua. E nei tai au. Whaatai fo i lona alofa ma lana pule whaasoa. Amene i le nei fo i tula. Ia e au ono tatou aveile vi inga ma le whaatai le atua. La tatou talo tatou te le ioi lana upu. Le tolo mātou tamā ia whaamanuina lo suafa. I mea sili ua e whaia te talo i la ua fio unveil the scripture. Tamā te talo mātou mata whaalea nganga. I o mātou i loa lau upu, i o mātou whaalongo i lau upu. I e iei le ola tamā. Ai mai se tamā le whaalongo longo a si o mātou watunu. Whia lava se mea o mafuta mai ai. Ia so se sa mota ma ia vele nei fe au mai la o fio e o atu i tonu o maota malawa loto ia ma so se ainga ia ma faio na nga i luma le matou fo launga ai mai se lo matou nau ia maua le manuia o la o fio e le ngata i le olanga nei a o le ola e whaavavau tu maua tu lo vi inga tama ono le suafa o Yesu Keriso. Amene ma amene. Amen. O le vaiaso na tenei na talanoa ai le tāua o le investment po o le tupeteu whainga luenga. Ia po o le afu le sfasa mo le upu. Tu whaanga. Ia le whasa mo inga ko inga. Whamero tu whaanga. Ia, amen. Ma le upu pe atu ilo na context sa. Tu whaanga. Amen. O le tae au le nei. E so o lava. Ai o te whaau talaina la whapea. Le alofa ma le agalelei faasili o le Atua i lana pele. Amen. Le alofa ma le agalelei faasili o le Atua i lana pele. Ona e iai le ese senga o lo talio o Yesu. E le se senga o manuia o tangata ia Yesu, ma le manuia o tangata i leo ia Yesu. I le taimile nei, e iai lava le skerisiano lai ola, ai si le manuia o kangaka i leo ia Yesu. Mea la le nai alo alo i le si ia Yesu, va i kunga e manuia o kangaka lai le laulangi, ke ene uko e fo i laulangi fa mai o lai sili o. Ai sea, ona ele i tofo i le agalelei, ma le sili o le li, le agalelei le lenga pese le faisalamo foi mai, e muli mai lo alofa ma lo agalelei. Sa muli la ia ta vita le alofa ma le agalelei le Atua, na ese la le na iloa le e fo eta vita, le ese e senga o le au i le Atua, ma le au i le Atua. Amen. Ona ile tala le Atua na faia Israelu. Amen. La ufa iloa la langi le ese e senga o loa au na mai te au malo le au na mai te. Amen. O tai au la nei la tatu tala noa. Le alofa ma le agalelei faasili o le Atua i lana pele. Ai tatu tele i o mua la ina le vaenga na. E iai nai whaato whala inga sa mo i asola. E o mai lava te minei tangata whainga ruenga. O le mea e ao ono tatu o e whaasao. Piengisi la sa fa oli o me o mai le mo nei e hauna tato wo e make some adjustment tato ma fo fau e ele tato no ngol tele e fai fe a o nga ua le o era ke full time ele ministry e fai ngoma ko fai fe au ia po jesi fo mai ia os kamala la full time ministry fa kwa oi mai ho look fingering a secular job. Te mana ola e sui le upuna secular job le fiafili nei. Ona ele ima se part-time i le Atua. Amen. Pe eke fai fe au. Pe eke whakaoloa. Pe eke ave taxi. Ave bus. Eke full-time ai mo le Atua. Le se part-time i le Atua. Mea la le nā. E ala ai ona le maua e tangata le manuia o le Atua. Ona la e part-time i le Atua.
Na whaapela ia, le o le whai au lai full time. Le ia oia ke oe pe a whai o ngai ke ave pasi ave taxi. Ngai ke ave pasi mo le atua. I'll give you scripture to prove that. There's no scripture. Ito tono tu spa ia e prove ai e ke secular job ai full time vai au full time tangata lai whainga ruenga tono ministry. Ai ono le mindset le nau tangata se ilonga te alu le lotu pe e te whainga ruenga tono lotu whato ata ua full time. Mea la le nai ala ina misiel to tele le manui o le atua. Le anga na te le o tree tinga langa na ngalu wenga le whainga ruenga ai o le whainga ruenga i le atua. Ona maua mai foi la i o lona totongi. E le te tango tu ule atua wha mua sea. La ngai li whainga ruenga mo le atua. O la lewe tango tui o la whainga ruenga i lista ngata. Ai o le teimi now, we need to change that. O te le fia la le upu secular job, ai o lau tango pe wha o ngā ina ia mā lama i le ngana, e wawai e le rua lea. Amen. Famatala tuspa ia, famatala lua Korintos fulu, fa upa fama leono fa mai, famatala Paulo, o le au penga o le matou nei taua e le fa le tino ia, ai fa amalosia e le petia i lalo, o le peti lalo masal salonga, ma mea maulunga uma e faasiasia i le mata upu le atua, o lo faato i lalo ina manatu wale ana ya keriso, o le manatu lea, it's one of the olo. E pese stronghold. O le mea lale na, e alai ona matua i longa ana, ona whaia ina le telo Kirisiano. Mea fui lale ngā e Kirisiano. O le kelo mea whainga renga i le ilo loa. Nanga ele o hino, ele o halu, ele o manatu, o lai whainga renga i le atua. Lai whapea mai o mea ia lalu langi. Na kango ala ia ave, o sanga mea e ave. Nanga lai wa aie o mea lalu langi, na tele o wa aie o mea le atua. Amen. Ata. Hallelujah. Ta tauna sui le vaenga na. Lau tanga watu mua muali. Le fiongo pa ia le atua. Le upar tus pa ia. Whamere tu se kolose. O tau polonga. Ta whainga rueng. O le polonga le au na. Lango le whaingo e sa mo le au lea. O le polonga. Pa o le upu polonga. Same word le whaaliu me le upu servants. Same word. Slave and servant. Same word le whaaliu mai ai. Ya lor wa whaaliu wale fi whaonga. Over for servant. Ya sui le slave. It's the same word. Lai tala no fu ta fo mai. O tau au na ia o tau whaalongo i mea uma i o tau matai i la le tino. Au ana i whaatanga au na whaapei o e whaafie i tangata. A ia whaia ma le loto whaamaoni o loo mātatau i le atua o mea uma lava tau te whaia mea uma. Amen. E o furungo tato ipu, tato whale ta ua se tulo. Amen. It's all part of mea uma. For mai, ia whaia ma le loto peisia i ua whaia i le alii. Aile o tangata. Amen. O te mana ai te oi le tusi lea. Amate, I'm going to read you this verse. Whamatala lea tuspaia. Whamai ele ai se, mata yo e ono whai upelua whafa mai. Ele ai se na te mawhaia ona au na i ali e to alua. Au wae ino o ia i le tasi. Ai alofa atu i le tasi. A le o lea, e whaapipi i atu ia i le tasi. Ai whaaleanga i le tasi. Tō te le ma whaiona au na i le atua a toa ma mamone. A whaiona i te treating alaunga luenga i te secular job, treating le atua o le atua, you are serving two master. O aila o master ngake whaamua moinga. So 100% o le tele Christiano le whenga ruenga secular job o lai atua la tonga ruenga. Ai whamatala tuspa ia le mawhaina e au na i mea lua. You still work. Ai ono lo mawhauwhau. O le e se la le whainga lo mawhauwhau. E te le o mawhauwhau o lai te au na i le atua. O le upa tuspa ia. Whamatala tuspa ia tusia te Salonia. Ai ei se le whainga ruenga. So mamau ai. Yeah. Vai skanga ka le whainga ruenga. E le o kalangoa lai tangata fui e tangata e mafuna le whainga ruenga o nei mamai. No, e le tanoa. E le tanoa tata pa ye.
Lai lua lima lua vai. Lai ma faina alu fainga luenga. Foi mai. A fai ele o fainga luenga. Foi mai ale fainga luenga. Au ale ai. Au kama piko I siria nganga ai kikele. Kama ele fainga luenga. A lai foi matara tuspa ia. A ila se sire fainga luenga. E se mai tangata ele mfai. Ei mafu anga ele mfai fainga luenga. A ila ngaka makwapa yea. O lai ma fainga luenga. Ila vangoa. O fo ele ngā ruenga, a ele fia whai ngā ruenga. Whamai, so mau ai, ele o sa ukala kusipa ia. Ko se leisi kemi kau keo ai, nei tono lua te sanonia. A ver kala, Paulo, lo ki whaalongo kunga, ko kere lau pa ye ngai kongo ne kalesia. Mai ka manga, so mau sei. Ai, o ila, whamata tusipa ia, no one can serve two masters, for either he will hate the one, and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, money, possessions, fame, whatever is value more than the Lord. O le toa tele lau tein, o le tātou te treating na tātou ngā luenga is a secular job. Ai tātou tele ova ai o le ngā luenga, ai tātou te ono i le tua, o whea ngai mai lau sfuruai. So o lau ngā luenga, o le whaamanuianga mai le atua. O lai te ngalue ai, o na au mai le o lau sifurua, ima lau taulanga, o le mea mai e awei le atua, o la lai te a, e te a au auna o le te au auna, o lai te au auna i le atua. Amen. Te le la tangata e misi, o mele ngā lengo mga o kiria mua mua vaenga na, o no le la utala noi lalo ifo, o na whatoa make sense o la ia, o le alava le mea te whaia. E te whaia i le atua, o na whatoa e mauala ia, o le alofa whaapito leo le atua, e le kala resi whaapito, e le whaapiko le akua, e whaapito, le laka koua e le whaapiko le alofa le atua, i lana pele. Ia, lana whamatara tusipa, i alofa le atua tangata uma, a ia raraka mai special ngā le atua i lana pele. Amen. Le ma pese ka vika fo mai, o yo wala le lo ma o ye le ai se me o Timothy vai fo ka vika ari. Ei se me ke ma ke vai. Mai o yo wala le lo ma o ia. Ei se me o Timothy vai. Na te ave o le me o le va o mua. Te ta o toi kala mua fa ma boy ko inga. Ei se a ka o mo me ai. Pa o mua. Ei se me o Timothy fo me la ia. Your goodness and mercy follow me all the days. All the days. Matala ta vita te nofo I no fali. Yaso umolo wola ele part time le nofo ta vita. Muli le lo fam. Ele le favor le tua. So a faila ele o yaise favor le tua I lo wolanga. Ele o mo manu o le tua. Ele o le tua la. Make some adjustment. Ona a tonu na te fainga luenga. O tele o fai atu. E ma fai ona yana no fai mo fai ngale nei lunga. Se eva aire se sengo au auna tangata au auna laulangi. Male au auna tangata ona le tu. I want to read you the scripture. How many of you know scripture is better than my opinion, right? Amen. Silia tu la fiong pa ia le tu ngai lo manga ko fe au ma poka fe au skai. Amen. Ai ma ngai ia lo po le tu. E all right. So go with me. Tato mo mua se kilia me va henga le. Amen. E tu tono le tusia ale salamo. E tau roto tele fle la fo le vaenga lea. Au te mana o te oe fai loia te oe le vaenga lea ma tato o la ia vali mai le. Amen. Fo e fa pa awangi yangi le tato ma ta upu. A mata lau tau sanga. Amen. Sa mo oe mai mo mai. This is a good word for you to start your year. A mata le lau tau sanga. Sui lo ma fo kai au ha e ke lo ngā ruenga. Au ange e koe anu fo me la ha e fo ngā ruenga kai au fo. No. Ho kai au my man. Can't wait to work for the Lord. Sa ngi ka lue finga ruenga mo le tua. A fa o fulunga o skilingi sole. La can't wait to clean for the Lord. Ku salava to te loa. Le tatu mo muai e fai tau salamo le. Salamo se la ua fitu. Fai upo mua mane lua, fai mai. A fai e le ati na e Iova le fale, e ngā lulu e fua I la tau e ati nai. A fai e leo e Iova le ai,
e matala fua o le na te leo leo ina, whai mua na, lona winga, le tala noa maritu sipa ia, le tangata o la enga lue fua. E le o iai le atua, whai mai, a whai e le atina ina i ova le whali, e ngā lue fua ala i la tau. Ne nei tau sanga, a whai o nai te ala e sauni fo i tue atu e whai ngā luenga. Amen. E te ngā lue fua, e ila le mea nai misi na. Ona lai te ngā lue na oe. Lea kai au loko kongi le asfaleile, le si asfaleile. E le haima se mea manui e pei alau kanga e pu. Ona lai te ngā lue na oe. No promotion. No favor. E le o yaila le faasili le nā le atua ia te oe. Fumela ia, ngā lai fai fua alau ngā luenga. Nai te ngā lue fua. Nai alu fua lo marosi. Whaalongo fai upuna e soi fuai. Really want you to catch this. Fai mai. E lea o ngā ia te outou ona tū lai le tae au lava. Ma whaatuai ona mānawa. Ma a ai i le mea e ai o le tinga. E whaapea ona avatu e ia le moe i lana pele. O la e whai ngā ruenga le skangaka. Ono se furui tū lai le vai aso. Ala e moe le lei lava le pele le atua. I love the other translation. This is what one of the translations for mine. If God's grace doesn't help the builder, they will labor in vain to build a house. If God's mercy doesn't protect the city, all the centuries will circle it in vain. It's really senseless to work so hard from early morning till late at night, toiling to make a living for fear of not having enough. God can provide for his devoted lovers even while they sleep. O la lava e moe fi le mule, le tangata o lai le feiva o le atua. A la lava e afu le si, le ngalu e fua, mai le tala tu spa ia. Fai mai e le au ngā. O te le o fai atu lai wha le au ngā ina, lau ngalu e ongo surikula. No, that's good. E special akula. Pe a ngā lue ma le atua. You can do less, earn more. Ona whamatala tu spa ia. Proverbs says this, the blessings of the Lord add no sorrows. O le se senga nau manui o le atua, ma le manui o le lalulangi. Manui o le lalulangi, e makua I kafi kokoi a. Mai ngalue malosi. Malo langa ngalue malosi. Ile iei ma se menga mau ngalue ngalanga fai. Sea, langa fai fua, fai anga o ngaia. Amen. Ai ese la maranga lue fata simone tua matara tu spa ia na te avatu le moe I lana pele ai fo me oleisi o lai ai le fasi falao o tinga lue malos so e ila le favor le tua le tano le tele o vai ngal tu spa ia talk about this favor ai le o moa la le fana o le tua ele o moa le fana o le tua le favor le tua e me ka kwele o e me si o langa o se siu Gusto pa ia nga maua I le feiva lea. Amen. O ista ngata sa maua I le feiva lea o le atua. I tono kenese. Nau tonga e whato tope atu le. Kenese ron ta upo tolu iwa. O mana ia. Su e tōtu sipa ia na. Highlights. Whai kau e whai mwha ka inga I lo o langa. Amen. I le kenese lea tōru sfumariva leo tala noa ua uma o na whaatau e uso Iosefa I oi ai kupito. Amen. Whamere tala tu sipa ia I le whai upu mua. Wa avei fo Iosefa I ai kupito, wa whaatau ina ia e Potifara le au na sili e Farao, o le pule I le au e whaafeau, o le tangata ai kupito ai lima o I sa maeli. Na la tau avatu ai o ia I lea mea, le u whaatau ia Iosefa, e ave ana I oi fea, I oi ai kupito, whaatau lua Potifara ia le tai o lau whaafeau. Amen. Mana ia I lea matanga whai upo lua whai mai, la I o tala tuspa ia, sai ai Jehova ia Iosefa. Amen. That's a key verse. Sai ai Jehova. O ia Jehova le mea whinga luenga ieri. Ono le ki atoa leo leo langa o manuia o tama lea.
le favor le Atua na special ngaka le fa mai sa ia Jehova i a Iosefa. O le tangata manuia lava ia whalongo sa i le fale o lona alii o le aikupito. E le o se kangaka wha o la inga. E le o se whaife au Potifara. E le o se loku vo. A la sa manguia a Iosefa. Wa ile se whapea ngā ruenga ia laulangi. E har kama leo. E le o se whare saare mea la sanga lue ai. La sanga lue ngā ruenga laulangi. E le iwa ai o se ngā ruenga laulangi. Mea tala tu spaya. Mea ua tau te whaia. Iau tau whaia i le Atua. Amen. Sa o le loko o kama le ngā whaia i mea uma. You know, through the whole story, e kango koe te whawhinga ngā ko o lua Potifara, e kau wha mahalosi ko inga. E ka mo e whamai, ke muso ke anga sala i lumo le Atua. See, he put God first. Whamai, ke muso ke anga sala i lumo le Atua. Ngā mua kauru mawhauwhau i le Atua. E rei mua kauru mawhauwhau i anga ia. Pe whamai, i leo i sala e luleu kei ai. O kire o kongo lok lei mai so i loa mai. Leo mai alfa fia. E rei manatu whapena. E na mua ia Iosefa whai mai. Te muso te anga sala i loa Atua. He put God first. Matala tu spaia. Whai mai le lona li o lai kupito. Ua i loa e lona li ua ia te ia Jehova. E se le maanga ia ai loa e ka ngā kolo whenga luenga ia o Jehova. E maa fua mai mea nei whai mai. O mea uma foi, sana whaia, ua wha manuia Jehova i lona lima. Pia i le wha piko la lea le Atua. Wha mai la ia, sa alo whangia Iosefa e ia, wa ia au na ia te ia, wana tōwhia ai o ia e pule i lona ainga. O mea uma foi sa ia te ia ua tuu watu i lona lima. E a fua mai i ona aso na ia tōwhia o ia e pule i lona ainga. Mana mea uma na whaamanuia ai e Jehova le ainga o le aikupito ona o Iosefa. Na manuia Jehova, na manuia ia Jehova ana mea uma i le fale Atua ma le whanua. Ua ia tuu ana mea uma i le lima o Iosefa. Wana le iloasa na mea na o le mea e ai sa ai o ia. Sa au le leile tino o Iosefa. Ma ona mata e la le ia. E ke fiu e ke fia au le lei. Ke lua olo ma le akua. E selo au le lei. Amen. A le mana ia. O le polonga. Ai sa full time polonga. E lei part time. Sa full time ma mo le Atua. Kuli e Potifara e fufulu le fale le taua. Fufulu full time. E lei part time na kama le Atua. Foi mai sa iai le Atua. Sa whaapeona iai le Atua i le teimina. Na whailana miti. Na iai le Atua no oma le Atua i lalo le lua. Na o male Atua i no whaatau o le slave. Na o fo i male Atua i whalo Potifara. E na te le i tu ua le Atua. Ona la o le Atua la na te tango whaamua mua. Amen. Whamele tusia le ina wofu so o i fo ina. Ano tala tusi pa i le kene se e lua e tolu i vana. Whai upalua tasi lua tolu. Ina ua whai ele whawhine le mea e a foi. E a foi no le mea. Tua ia Iosefa. I le mea na te lei whaia. Mena ave role Iosefa whale pui pui. E moe la hako i whai ka story. Ma whale pui pui Iosefa. Ia. Sa whale pui pui. Amen. Whamela ai o le tala le tuspa i el whai upu lau el whale pui pui. Sa ia Iosefa Jehova. O whale pui pui. Malu fo ia ma ave langa Jehova. Whamela ia. Ua ia alofa ia te ia, wana whaatupuina le alofa o le alii o le whale pui pui ia te ia. O aina whaatupuina le alofa o le pule le whale pui pui a Iosefa. E le o Iosefa. Whamertara tuspa ia o le atua na whaatupuina le alofa o le pule le whale pui pui. I ranga pango ka? Ona whamertara tuspa ia a e whaia mea ia e whaia i le atua. Au e te whaia i le tangata. E ke whiu e kau sufi le kangaka e alofa mai ki oi e le alofa.
Ai a kango le ko eli liu a sau le promotion. Amen. Pe a e au na ile atua. Ka koi fo I ka ko me e lua. Ngai ke full time. Sui lo ma fo ngei. O le ke full time mo le atua. E le nga o fai fe au. Poi ke kong fai phone ministry o la po skolo po le alama lo ku finga. Ke fa pese si se lo ngai fai me le. He ai e ma fai na e fa tau o loa e te full time mo le atua. Te fai mo le atua. Amen. Fa me la I o le tala le tusilea. Foi mai. Ua tu ene ali o le fale pui le pule a Iosefa o e na fusifusia uma sai le fale pui. O mea uma na latou faia I lea mea o ia lava na faia. E le I va aile ali o le fale pui I se mea e tasi ua I lana pule. A wasa ia te ia Jehova o mea fo I sa na faia ua whaamanuia lea e Jehova. E lei o mea o mala na faia Iosefa na I loa aile feiva leo le atua. Na whaamanu I aile atua. Pule le fale o Potifara. Kuri a koe wako e loka. E fiu e o milalo. Ai sawa I lunga I pule. Ai sea, onga o le atua. But this is the key verse. O le tele o vaenga. Sa I aile atua. I tutonu o le lua tupu. Amen. Te awhai e ise lua tupu o lau. Mua Samuelu. Amen. Mua Samuelu e lua, whai upa tolu se folu. Whai mara tala tu spaia. A o e, whalongo le lei whai upulea. Amen. Vaenga muli o whai upulea tu whai taua. Mua Samuelu e lua, whai upa tolu se folu whai mai. A o e faasili a te au, le atua. O te faasili a te I lātou. Amen. This is God. Whamatala le atua. A o e faasili a te au. O te faasili a te I lātou. For those who honor me, I will honor. And those who despise me shall be lightly esteemed. A tango le atua e ana oi. Kango le akua ana kamaleng kang faasili ngaia. Iosefa. Faasili mea uma. Kango la le atua ana. Sau mai e le polonga. A mea mapale mia. Na faatau me le polonga. Put it this way. Ko imagining. O haunga usau mai sa mua. Ai ko vai mea o le pale mia o New Zealand. Something like that. O le tangata no ese, ai sau whai mapale mia o le isia tuno. O le whaiva inga ua si e rea kualanga au. Tangata na te wha mua. Ka ngaka umai qualify e ka kaunga I rungo I onu fuala, ei mase singa au iai. E o ia Potifara le ngai ngai, na koe au nga, le nga kurias kamar whal pui. Wo oi le matai sa iai, le matai o Iosefa, na koe au nga ia Iosefa. Sea, pe a ho o nga faasili o e le atua. Papa ki le tutonu o le mea atoa lea, o le faasili o le atua. Faafefeana e faasilia le atua I lau ngā ruenga nei, pe a whai o nei te mawhauwhau, it's a secular job. E te reo mawhauwhau nei te ngā lue mo le atua. O le ngā ruenga ngā wako le akua, ngā eka kalo I sau ngā ruenga. Yes. Ina ua avatura le atua o whea mai lau ngā ruenga. Na mai le atua. Nga wakura I le tua wha mai ele se mea le tua le mea lea. O ngā tui taile tangata lana ngā ruenga le lalo langi, ele wha maongi. Asea, wha mai, a sau le loko, peise a ngelu. Ai a hanu whawhi ngā ruenga, o le kele o mea le iro loa. Ai wha mai, au i rakari o le tua. Ona la o lai se sere la tu va aiman la tu tele o va mua hina le tu la tu o lu pa tu spa ia le mene ma faina e au nai mea ni tu se lua a e fainga luenga le la langi no winga o lai te au nai le tu la sala ki sa wai te no me la fa mua ina o fea la nga luenga na nga lai lo ma fa we tele au nai le tu la ke part time le loko Whakua e saua I whakua e kirisiango mai I mai, aka mai e whewhi au mai. E whakua e whewhi au roki seki e meso ako. Hei roke I loa whale kong whelo meso. Amen.
Ai faila te alu o la te full time mo le Atua. La ke faasili le Atua. Amen. Wa ile se fa pea se kaunga ngo walu o me ale loku e fa mo le ku o le ai. O la nga ruenga na vatu le Atua. Fai nga ruenga fa ma o ngi ai. It's a blessing full time mai na ile Atua. Amen. Full time nga o le kele yo nga nga ngai konga wa levang fie liu ai e se au poka ngai fa i. Ai anga e ola ai fa ale Atua i konga wa levanga o nga favor o i tangata i tuna. Ele o iai la le favor leo le Atua i tangata Kristiano ha o le nga lului. Mele tala tu spa yo, o nga lue fua, fa ia fua le mea. Fa mai le tala tu spa ia i tonu o le. O na iei nisi o tangata. Na tau te manatu. O Yesu, nga whangau mea ola o io le Atua. Even Jesus himself, tu tonu le tuspa ia, whamale tusia luka e lua, whai upo e 5 lua, ua tupu le poto mane tino Yesu, ua alofangia o ia e le Atua, Atua matangata. So e o fo ia Yesu, e le i whangau ma Yesu, alofa lo eses. Le ka kuli e rota kili. E le i alofangia, ai ina ua tupu. Fa mua le Atua. Amen. Fa mai la ia, ua alofangia o ia e le Atua. Atua matangata. Amen. E le ka kaunga o ngā alofangia o oe e tangata. Pea ka kaunga o ngā alofangia o e le Atua. E ai, ka kaufo ngā alofangia o e isi tangata. O le telefo i o Kristiano. O le alofangia i e le Atua. Ao le ingo sia e lako ainga. O ngai kapua e karango ke Yesu ya so uma la ku Yesu. Ai failo fongo le ainga o la ko wa mo para vale. They are the first one to judge. A o tangata le o faola inga e lava to fama o sai. A o le faola inga o la ko wa mo para vale. Mo sa u pure tala fe ngai e le reflect Yesu yo la to olanga to tonu la to ainga. Fumai langon mako ai asau le loko pese angelu. Fai me umai le Atua lotu alu le ainga e le full time le Atua. Le se part time le Atua. Me umma fa mua le Atua. E tatu tu rilanga le leima le lofo le Atua lana pele. Le tangata e faasili le Atua. But the Bible says for those who honor me, I will honor. E le pipelo le Atua. Amo ma fai ia Iosefa, le fuinga alanga, le fai salamu. Ai aka ngelu. All these people, muli le alofa le malanga le lei o le Atua. Mea no la tau faia, whaamanuia e le Atua. Kango kire me manguia, kango, me kakasoli, ka fia peia o ele, ise bekere kango ele manguia. Amen. E no le kango kuire iloa, kango kire me iloa. Alas ka kango ko ire me ure iloa, kango le me le anga, kango le me mu. Yo le ala sumang yo le amo. Ai ona fa manuia le tua ya te oi. Se fa ko kala, le se le fia pe yo oi. Me si ka fia pe yo ka la so. Ala ko fa de me la manguia, kango ku me la manguia, kango. Ese ele o le tangata la. Ai ona la tango fa mo le tua. Tango le tua fa manuia. Her waku o fa manguia e kanga. O le no fangia la kanga. Ke lima se fia ka mo me ke le loku. O ke le play minga kanga. Ale si ka mo se ki oi. Fa ai oi ha oi. Because what you sow you reap. Ai fa u is kanga ka. Au ala ke expecting is kanga kai. Ka mo ke ki oi. O le me te no ruet seli. Si fai maaka. Fai maaka. Amen. For me to just by Jesus grew so did his wisdom and maturity. The favor of man increased upon his life, for he was greatly loved by God. Amen. E tato te tuli la le favor le Atua. You can increase in favor.
E mawhaina e whainga ruenga mo mai lau wafe ni masera uro kongi kasirwa yaso. Kasi ngā kongi ya. E mawhainga e waku ai whaivo le atua. Ole mea sa lima se lang. E mawhaina e whaatau mai le lua se lang. A lot of things like that happen. It's a favor. Even ngā kā paka ke lau. Kele, let's just ka paka. E favorite to ke o mora ka paka. Little things like that. It's always, provided e tua me fa pena i ro langa. Fa manu yanga le tua i lana favor, lana pele. Fa mena te avatu lana le moi lana pele. Amen. E o la mana o le tua e fa manu ia toi. Ai ona i te le o fa mua ina o ia. Ona e paule na o le ki o manu ia o le tua ma le favor le o le tua. Pay on a Josefa, put him first. I mea umma. Amen. Mea umma. Amen. I re wha pēr ngā oro kaimi e wha mua. Yes, te tua wha mua. Sa mua ke ko anga o ke karo. Ai maua mai lolo ko kongi. Le mua lo le atua. O le upa tuspa ia. I e wha mua le atua. A e tango la wha mua le atua. Wha mua o e le atua. Au ke whai aku a wha mua o e le atua. Amen. Sau al polonga whai mapare mia. Ai sori. Amen. Whamelitala a Paulo no nā tari I whaleanga ngau Timoteo. I le lua Timoteo lua whai pasfuma lima. Whamai, ia e tau mawhai ina ia avea oe male ua fia mai I ai le atua. O le whai ngā ruenga I le aise mea mai. Na te vai tonuina le upumoni. Whamai ia e tau mawhai na ia avea oe male ua fia mai I ai le atua. Whawhenga fia le koe a oe pēwhiki le wha mua inga o ia. Pau wana mea fia le atua toi, wha mua o ia I mea uma ona I tatau wana wha mua. E tatau wana wha mua le atua. Amen. O le tatu tala noi le nei vai taulo tato iai le investments. Le umo lalu loa, wai le teimine le ufisiri lesi. Whawhea langa, mo o maua le favor le tua. There is a scripture. Amen. Le tama faasili te ati o le scripture le tolu tuspa ia. I le mea te whaia e te maua I le favor le o le tua. Wa ngā wako fia maua le favor le tua. Whamai sori maa ngai. Sora we vai oko. Manguia. Wana ua kau sanga ngi. Le koe se mere I longa mea manguia. Le ara ufa pia. Ke mga o keveni manguia. Okay. Le uma faasili no tulu upo le tua. Ona tatu whaia le mea rafa me tuspa ia. Amen. But let's go first. Le vaenga le pito si taua. Because when it comes to investment, ona o ile meta o wha mua. Whata o tuatoro. Whau pue lima na si fulua le tango whaitau mo tango eo ili mua atu ina ia e maua se ata mai tonu. I whai mai, ia e whaatua ia Yehova ma lo loto atoa. Amen. Ai aua le whaalango I lo lava ata mai. Whaatua I le atua o lo tali tonuina le o ala o lo whaasino mai e le atua. Amen. Fo mai lai whau pue ono, ia e manatua o ia I o wala all of your ways, your finance, your work. Mea fo mai tara tuspa ia e manatua o ia I o wala Mea lava au whiwhiringa whai. E te ro ista ngata na ona ofa mea se ngā ruenga mai Australia fo mai, lai ke le kongi Australia, ka kowo lea kuarang ka la mea. E leo te ia lea tua lai ka ia avangoa. O le ista ngata, nanga luas ka la le kongi ngi nungi usira what that's the starting rate here. Luas ka la le kongi ngi. Lala mana o lea tua sau pe ia sau loku ka koloku. Amen. Ai ki o mo melango kongi la loita niden. Lusu lima kala. Ku ai le silea. Le mena mana o le tua iai. Ai lo kuri le lua lima kala. E le ma sisu ka kolo lo yo a me ngari ngafela u kare va pages yo le kale sira le isi. But just an example, how many people would have to what me fina ngalo ile tua
just a $5. Pay rise le situ. Ai tu wale mena mana o ile Atua. Ele o tai, ele faasili le Atua le Atua. Kakau e o walu. Mena mana i ta vita. Ke lo ka vika so se ke me ka ore ka o me le Atua. Ke halo e ka ore ka o me le Atua alu. Alu ka vika ka. Ko o le se ke me le Atua, ke mai ka o alu. Ka malo mai. Ke mi uma aske ka vika e halua. Ho le se ka o me le Atua o ke halu me le Atua aua. Anga fa pia la fa ka vika le masangi. Ngor se ke me ko me le ko ke. So se ke me ko me le ko ke. Ane fa ko ke me le Atua aua. E flat ai o lu. Mangunga ko ke re fa ka se ka lo ka vika. Ai paul kala ka fa ka ko ona oti ai le o ia. Cosa fa pupu o lo ngar sto lo lango ka vika con kuspaia. Ai se pe anga fa pele faasili fo ile Atua. Because ele te mitatu te fai ai o le masani le Atua, o le mele fai le Atua i. Kua fai, kako ke fai, fa mai i o ke mi umoki sire koe o le kari le Atua i. No, ko sabe o masani e kari mele Atua le i. Still asking. Tama? Apply no ka ul promotion there. Amen. Take the promotion there. Ke o fakuma le Atua aua. O la ile o vanga lunga kauset apo e kuri o bol le vang fia kuri o kampangia. Ask him. Faasili le Atua mai, e na te iloa le mea lai tupu. Na te iloa fo le mea le manuia mo oe. Fa iloa le Atua i o wala uma. O na muli vo ila i o le favor le Atua. Ke poli, promotion a le Atua e o na ile tangata, foi mai o lana ngā ruenga lana source, sui nei lo mafau. That's not your source. God is your source. God is your source. Nana ile tangata foi mai, this is my bread and butter. No, that's not your bread and butter. Pau anga le mea kangole akua va ke o sika mai mamia nga va ko le akua ke o ke mingi. Fa ngai oi, pa ile o manga o le tu te ngata ina. Na lana wa sui lo mafau. Ya o I ale mo me falao ya le fa ngaluenga ngimra. Au te limiting ale Atua. Alua nga luela male Atua. Si alofa ngio e favor o le Atua. Amen. Le favor faasili la le o le Atua. O la ke moi, ala e pisi solo le Jesu el me. So la ela o council o le mo fia va ku kupe ali. Yoi. Na no po tu spaia. Foi mai o ina na moi. Ona ya. Fa manuia le Atua. But wij gaan gewoon mooi alleen provide alle toe. I think it happens to me. O te lo tal no te mele o tupu lo langa pekele Kevin kala ngo man ga mele o pro langa. He le tupu. O tofo le no wo fa mo ina le toe. I taste his faithfulness and his goodness. Fa mele foi o po fitu. Au e te fa afia poto. O le isi mea le piko I sili ngā awhi kako o le whaafia poko. E manatu I fo I sili lana plana I le plana le Atua. Tere tangata ke risiano le la a maka lua hafe lua fa mai le Atua. Lau plan lea kango lo stamp mai. Bless. Wha manguia mai lau plan le o mawhai. Na e sili le Atua I lau plan. Because o le Atua I lana plan, o le plana le Atua. E manguia I oi. Fo mai awawo I manatu o manatu o tuai. Manatu I le manuia I le o le manai. O lala I plana le Atua. O lau plan. Pau alau me fai. A mai le plana le Atua I say yes la ia. Le wa mata lau tau sanga le fo launga. Te manau ia te oi. I e moa le favor le Atua. Le ki le a mata suilo mafofau e te le o part-time. O nai te full-time I le Atua. Po le a lava ngā ruenga nai te whaia. To tono al whai ngā ruenga. Pea Iosefa, ma full-time I o le whai Potifara. Na full-time I to tono le whai pui pui. E o aino avea. A o kangakangi, e rin kangaka wha o la inga. E le o se loku. Te o wha pengisi, le o le loku. Le hai. Fa mai tala tu spa ia o fo ino ua avea Iosefa mpalimia. Tu tonu o fangua uma kangaka. Ma uma I fonga wa maua uma falau. Wa manguia koe ma falau maua uma falau le kele o lau fangua. O ngor kamarea. O ngai sea fa mua e le Atua. Fa mai le si foi upo e valu. Fa mai
Whamela i o le whamai. Aua e te whaafia poto. Ia e matau ia Yehova ia alo ese i le anga. Whamela ia. E whai lea ma mea malosi ai lo pute ma mea su ai o wivi. Amen. To te lo le pute o le mele so ta i le tama titi monon tina le te mina le i whangau. O le pute lana te whawhanga ina le tama titi. O le whawhanga ina le tama titi. E hui ma le pute. Le ala e tanu tu spa ia i lea. E le manui o le tangata e so ta i ma le atua. Nourishment. So ta i me le atua ia te oi. La e whawhanga oi. Amen. E ona manuia. Hallelujah. Whamai upo iwa. Ia e ava ia Yehova i lo oa. Nena whai taua nei e tinei. Whamai ia e ava ia Yehova i lo oa. Ma le wha polo au mea uma e tutupu. Mea uma e tutupu. Ia e ava ila ele atua first fruit. Whamai o mea uma. Whamai. Manga ia na whai upo se furu. Ke lo lea kua ke le ngau pa e haru iai. Whaalongo. O lo wavala ile atua i mea uma increase, ma mea te avi lea tua. Whamai le tala whai upo se furu. Ona tu tumu ai lea o whale saito i le mau. E the o sofi fo i au tu ngā waina i le waina fau. Abundance. Overflow. Ai tango wha mua mua le tua i lo oa. Tango fo i le kua wha mua mua mai oe luna ta mau ainga. Because the Bible says for my e wha mua mua hina oia. Wha asili hina oia. For my na te wha asili hina fo i oi. Wha asili lai le tua na pele. Amen. E tangata e tango wha mua mua na ia. Hallelujah. I tono tu se malaki. I really want to read this verse. Ona so tai le tano tu spa i. O tano nei va yaso. A fai o yai fa mua le tua i se. O le amatanga nei masina, ma fai ngā malanga. La se tu pete moa, it's a first seed, first fruits. O tau sanga, fa mua i le tua. Amen. Fa mena ia. Ina au maia mea se furua ia o tau mea umalava i le fale tu wai mea, ina ia ai mea e ai i lo fale, ma ia o tau tofo mai a te hau i le nei mea, o whetalai mai a Yehova o au. Pe o tele tō ina pupuni o le langi, mo o tau, masa saa atu le manuia mo o tau, ina ia se ia sili o na tele. Whamai whai sumaritasi, o te o ai atu ona o outou, lena te aina mea, na te le wha umatia le fua o lo outou lau ele e fua mai fo i le vine i o outou whanua. Wa whetalai mai ai Yehova o au. This is so important in the verse of muri lea tangata. Whanau a lea tua. Whamai tala ai fo, a lea tua, whamai, o te o ai atu ona o outou, lena te aina mea. Then I will rebuke the devourer, insects, plague for your sake, and he will not destroy the fruit of your ground. Tele tangata o lai whainga ruenga, a lai pe e aiea, e le devourer, e sauare le tupepe e pūre tanga. Sauare watu i whaalave, ai se a, e ona tere i whaamomua ina le atua, mea le naia la ina saurau tupe a, i le nofo. There's always a devourer lai sauea, e alu i ai, lana te ainga. A olo wha mua ina o le atua. O na tanga o le atua will rebuke the devourer for your sake. E mawhainga e koko ore ko ngā kalo i se lau kalonga e koonga. Ai su uma ko ngā kalonga. Le ima se kalo ki aia. E le anga umai mamai ngā ai e mangu. Ai mawhai fo ionga e koko inga kalo i se lau. Ai sele me le afe kalo i uri lai ona mai ai. Le ima se kalo e mai. E se a, langa pui e le atua. Amen. A ola na e whaamua ina le atua, e whaamua e le atua oi, ko e pui lau bank account, ko e pui manui o le atua i ate oi. Asea, aua nei, whamaritala tuspa ia me le atua, o te tango ea, e rebuke the devourer for your sake. E mawhai lau na mauaro ta mau ainga, ai le mawhai o na pui ina. Ai e whaamua ina le atua, mauaro ta mau ainga, ai le ima se e kausu se me wha o ngā ie. Amen. Ai sea, o laua pui e le atua. O laua o kangakanga, o le wang whioki, o wha asai le kuanga whioki ki walu i lau kupe.
E peia la ke koe mo iska kau. E wha mua o le atua, ai ola umi iska kau le ai. Amen. That's nice, ah. Lai manguia koe mana kou la umi e whinga whiola. Ni mau kele o mau wha o afo. Whamela te whai usuma lua, e wha manuia wha longo I this. Whamela whai usuma lua, e wha manuia fo ia te o tau e nu umalava, a wā e whai o tau manu e mo o mia, ua whetalai mai ai ova. Ono lo manuia, e wha manuia mai ti tangata te ome e amu ia o e aingo. E sea oi, e amu ia oi, e sea, e manguia me ke whaia, o tinei, amu ia oi. Se amu ia oi lanu. E lei ma se la ku whaia koe ki oi, amu ia oi Kevin, o ma kakao mu e ka lafu ai. O ai afia wha amu ia ke oi, pia whai ke ola ai ka lafu ai e so uma. E ke ola ma kiva oi te mi uma. Lei ma se fia wha amu ia ke oi, pau warkanga kai wha amu ia ke oi, e sea, lai wa i kufa mai e ia oi, mangu ia lo ai, e sea, mena matara tu spai, mena tua, o ke make sure inga, e wha amu ia kanga kai ke oi. E whai kaularo I whonga, whamakala kuspaia. Le lau tanga whai loa ia te oi, le ese e senga o lou au auna ia te au, ma lou le au auna ia te au. O le keimingei, o la lava leo I roa se e senga o lou au le loku, ma lou le loku. Tene tangata lai loku, ai si rei aso lai laro langi. Nātu te leo maua whaiva o le atua sea, e leo whaafo wino lātou mafo whau, suiro lātou iloa, o lai au auna I le atua. Ia e alu le neiva yaso, malaya matanga o nei tau sanga. Aua nei e alu e mafo whau, o le ngā ruenga le langi. No, o le ngā ruenga le nā, o le mea na vatu e le atua ia te oi. Whai ngā ruenga la ma le atua, na eva aila I le tausanga le suinga o le asui e le atua. Lau whai ngā malanga. Te loa, e le teimi aso la, ko anga yu ke la hunga. Ai le uroa se si, o lai ola le overdraft. Ai ala hunga mai ngai, God is good. Whapea ui o sa onga ngā le faith. E le aso na whaau whea kui le atua, si o kare la whaola I ngai meo whavenga. O kai mi uma whea kui le atua, o le mele lek. O le mea nai ala ina to tele tata whamai le atua, o le whai whavenga. E le mana o le atua te ola I whavenga. Mana o le atua te ola I manuia. O nei te mana o mia le whavenga, ina ua e le manuia. Mea nani na a o nei tangata Israelu, o le mea ngā, I whatata inga, o le tangata ai sau e mai. E le o manuia. Mea nani na ina mana o mia le whavenga. Ai mana o le atua, e ola soifua maloloina. So that's God's best. Ai onga wale make it kakaka God's best. Sau o le atua, try to break the law of natural. I provide supernatural mea le mana o ai. To tele la tangata, le tua, break supernatural mai. Sau supernatural. Se la banga ole kua ke ola. Manuia. Fully supply. No lack. It's God's will. A e ola lai manuia le tua. O fa ko si o kolu, fa ku e me le sao. Le ka ke o ngai le kua, te kire o mo manuia le. Fa mo lo le tua. Mai fa ku si kolo mai uma o le kaimia sau kongo kongi. Si fuwa I mua malang kaulanga. Whaake aro. O isi kaino kakau kap ele I pai male account. Awaru ese whenga kakano esta. Mua ave ese kupe le tua. So matire I whaia la fwere wais kaka whamai. Peo lai whai fwere peo lai ko kongi ni mafia. Mai ave surua ia lai pui kako ele kua. Le kere o kongi se mafia. Because that sometimes people think like that. Mai ave me e pe ai u. Ne ai. Honor God. Adjust your heart, willing. The willing and obedience were in the good of the land. Ele tau no stai. Nga wai. Kele kai me fai ka kas furu wai. Ele se nga wai. Ke UFC di mengi, o e ko yola se overdraft. Le ai. Kele ko yola ni se overdraft. O la wa fai le milinga account po fe mua. Ina ua wha mua le tua e o ai la moe. Some of you things like, I read this scripture 2 nights ago to my wife, Linda for my e o ala moe la upili. Because sometimes we still make money. Il fa manuanga le tua from our business. So we ngala lo tala.
Pero no fight. My wife knows this. No fight le Atua le siaso. Le Atua. Kere kai ufia la nga manguia la ngale kero manguia kupi. Ki ufa pengi si ai no fight le Atua vai le fenga la ngase melo kupu lo langa. Faku yo la le wi. O pe pelo yo lo fa yaku. O le Atua fa pe ala pula ukanga. E kere o lai. So fa tu le Atua. Se pe kon fa sa o mele. Ele special la Kevin le Atua. No, nga ko fa fo ia le Atua Kevin the first principle to Spaia, the law of prosperity. Put him first. David. Amen. His faithfulness. May his goodness and mercy follow me all the days. Amen. Kakela ko kau fa lo loa ke la kunga pa u male kau discount. Fa ko amen. Ole mea kakela ko ai se fere kupe. Amen. Hallelujah. Fa manu yang ale tu. Not just only money. Ki kango ko faile me manuia. Kango ko faile me manuia. O kau kango ko ala yo ko o manuia. Amen. Favor le tu. Pa ele fa ilonga tangata la le tu. He's not a respecter of person. Ele sili le lo fo le tu ya Josefa. Ai lo longa lo fa ya we. He loved you no more nor less than he loved his own begotten son. Same love. Same love. Tu tusa le lo fo le tu tama ya te oi. Ma le lo fa na lo fa ya Yesu. Pau alo ese senga. Ma favor Yesu onana fa mo le tu. Me fo na favor Josefa fa mo le tu. Favor ka ngelu fa mo le tu. Favor sa taraka me sa ko ma pteniko fa mo le tu. Favor ka malo bo fa mo le tu. Favor fo ilan fa mo le tu. Favor ko miskopa. Matinde ainga. Amen. Kelle o kanga ka qualify. Fa mele puli si le kong iskengela. Si il kong iskengela. Why? That's a favor. A wheo ne te mai mua mai nei teimi. A wani e toi wa ai lau ngā ruenga. La koe ha e whi ngā ruenga kai au. Ai halu iai. Watu waia nei haru te au nei le tua. Mai tala tu supa ia o mea o matatu te whaia. Whaia i le tua. Sui lau wa ai lau ngā ruenga ngai whai. Wa ai e o le wha manuianga. Ai le o se mala ia. Amen. Atu talo. Le tuolo mātou ta mā. Vi ia la ua fio le nei tae au se upu toi wha manatu. I loa lofa ma loa agalelei muli tai. Your favor. Ta mā i lau whanau. Na e whe talai le Samuelu. Ta mā. E te wha mua ia te ilatou o e wha mua ia te oi. Ta mā. A vele nei tausanga o se tausanga o le a wha mua i e lau whanau. Ia lau fio i le sāwalinga. Ina ia mawhai ono lātou i loa atu le manuia. Wa uma ona e tāpena ina mo i lātou. Tu mawatu lo vi inga lo mātou Atua. Ia whaapiona whaamanuina lo suafa o mea silisili uma. Ta mai o mātou ola. Ia whaamamaluina oi. E le mātou o aunanga tama. Mātou te whaafo i atu lo vi inga nei. Ma se iho i le whaavavau. Ono le suafa o Yesu Keriso. Amen. Amen. Whaamanuia le Atua, whaatai fo i le mafuta mai la tolo, whaapena mafuta mai, so se tafo nei lau langi, fo lau ma le Atua le nei tausanga, sui lau wa ai le nei tausanga, aua nei e toe wa ai o se avenga le ngā ruenga. Aia e wa ai o se whaamanuianga, o lei te au nei le Atua, you are work full time for God. Po o whea lava, au nei le Atua, te reo whinga ruenga secular job. Nei, e o ia Josefa, full time whanapotswhara, full time solo lea. E rei so se mea te whaia te full time mo le Atua. Whamanuia le Atua i lau wholongo le neitausanga o ma le Atua, ta i mua le Atua i lau whai ngā malanga. E iei le manuia o le li tātuto e whai loai. E le vai aso a sa mo te mnei, wha soi fuaia.